Dobro večer svima, nadam se da me čujete i drago mi je da ste se odazvali pozivu iz Hrvatske grupe i čast mi je da mogu najaviti večerašnju izlagačicu. Ana Šverko viša je znanstvena suradnica u polju humanističkih znanosti i docentica u polju tehničkih znanosti. Diplomirala je 1998. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala 2002. na University of California, Berkeley, s temom integracije strategija, konzervacije i urbanističkog projektiranja za povijesnu jezgru na primjeru Dioklecijanove palače u Splitu. Doktorirala je 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Bila je zaposlena u konzervatorskom odjelu u Splitu od 1998. do 2011. a od 2012. godine zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u centru Cvito Fisković u Splitu. Kao vanjska suradnica predaje na studiju arhitekture Sveučilišta u Splitu. Ana je posvećena istraživanju povijesti arhitekture, urbanizma i zaštite spomenika u Dalmaciji, te sam siguran da mnogi od vas dobro poznaju njezine radove o Gian Antoniju Selvi, klasicističkoj arhitekturi Dalmacije, njezinu knjigu Grad nije, odnosno je kuća, ali i istraživanja Grand Toura. Svoja znanstvena istraživanja Ana kontinuirano primjenjuje na povijesne i konceptualne studije za obnovu graditeljske baštine, povijesnih cjelina i krajolika, kao i za muzejske i izložbene projekte. Također, kontinuirano sudjeluje kao voditeljica i suradnica na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima, a recentno kao suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Ekspozicija, teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas. Riječ je o projektu voditeljice doktorice znanosti Sandre Križić-Roban, koji se od početka 2020. godine provodi na Institutu za povijest umjetnosti, a večerašnje izlaganje dio Aninog istraživanja u sklopu tog projekta. Konačno, za svoj dugogodišnji rad Ana je nagrađivana više puta. Dobitnica je povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za doprinos i unapređenje struke, nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata Neven Šegvić, ali i državne nagrade za popularizaciju i promidžbu humanističkih znanosti. Anino izlaganje naslovljeno je Nenad Gatin i Dioklecijanova palača, fotoarhiv kao čuvar duha mjesta. Ana će, dakle, govoriti o interpretativnom potencijalu Gatinova fotoarhiva i čemu se posebno veselim, dočarati nam svoju istraživačku optiku u kojoj je fotoarhiv puno više od puke kolekcije slika. I na kraju ovog dana, u kojem smo, vjerujem, barem krajičkom oka pratili sve ove nemile scene iz svijeta, siguran sam da će nas Ana odvesti u jedan drugačiji svijet. Ana, izvoli. Hvala puno, dragi Matko. Evo, na prekrasnom uvodu i naročito na ovom kraju. Ja se stvarno nadam da ćemo, barem na sat i po vremena otploviti u jedan drugi svijet, iako vidjet ćete da u prvom dijelu izlaganja će zapravo biti riječi o tom jednom kontinuiranom podsjećanju na to da, nažalost, neke stvari nikako da naučimo od prošlosti. Evo, ja ću sada podijeliti svoj ekran. Samo časak. Jer sam, evo ga, samo čas. Ovo je, pardon. Evo, sad ću samo moliti za potvrdu da vidite ekran kako treba. Vidimo, Ana. Vidite, super. Hvala puno. Evo, kako je Matko i najavio, predavanje i nosi naslov Nenad Gatin i Dioklecijanova palača, odnosno fotoarhiv kao čuvar duha mjesta. Zapravo sam uopće u cijelo to razmišljanje o nekoj arhivskoj teoriji i metodologiji uronila zahvaljujući arhivi Nenada Gatina,
Imala sam vrlo malo susreta sa fotoarhivima prije, ali jedan evo vrlo važan inspirativni susret se dogodio prije ovog kojeg ću vam opisati u prvom dijelu predavanja. Međutim, evo ovako rekla bi na početku nekoliko važnih uvodnih napomena, da ne zaboravim jer svaki moj rad je uvijek grupni rad, tako da u ovom cijelom projektu oko Nenada Gatina sam u jako bliskoj suradnji, gotovo svakodnevno i sa dokumentaristicom Instituta za povijest umjetnosti, Irenom Šimić, koja je stvarno brižno preuzela tu ostavštinu Nenada Gatina, koja je inače, zahvaljujući obitelji, pohranjena u Institutu za povijest umjetnosti od 2016. godine. Ta arhiva obuhvaća sve skupa oko 23.000 crno-bijelih fotografskih negativa, od kojih je oko 400 posvećeno Dioklecijanovoj palači. Međutim, ono što je jako bitno, sadrži i fotoalbume, i fascikle, i registratore s raznim autorskim tekstovima, fotografske printeve, kontakte, povećanja, znači sve to jednu zaista obimnu arhivu nastalu u drugoj polovici 20. stoljeća. I naravno, arhivi fotografija su odavno ključni alati za istraživanje u humanističkim znanostima, međutim, evo, razvojem digitalne tehnologije oni stvarno postaju puno različitiji, puno širi istraživački alati nego što su bili prije. U arhivu se naravno po nekoj definiciji fotografije premještaju, reorganiziraju, katalogiziraju, pretražuju prema umjetniku, mediju, prema naslovu ili nekim drugim podacima, a sve te prakse su naravno, koliko god mi mislili i trudili se da budu objektivne, na kraju su ipak subjektivno, ovise o nekom fokusu institucije i urednika arhiva i mijenjaju se s vremenom i naravno ne podrazumijevaju se same po sebi. I zato jedno pitanje koje se nameće od početka našeg rada na arhivu Nenada Gatina, kako prići tom arhivu, što iz njega izvući kao neke osnovne premise koje omogućuju da on zaista bude više od kolekcije slika. Naravno da je fotografija inherentno proizvod povijesnog trenutka, kulturnog konteksta, da fotografiju stvari snimaju svoje fotografije iz mnogih razloga, od kojih neki možda nisu niti svjesni, a isto tako da arhivi fotografija po nekoj bazičnoj definiciji su u biti zbirke koje je ili okupio pojedinac ili institucija. Ovo sve govorim da nam bude lakše slijediti tu neku strukturu izlaganja. Da, naravno u 21. stoljeću ta arhiva fotografija može biti analogna, digitalna ili oboje, što je naravno najinteresantnije, ali i najzahtjevnije, i da fotografije u arhivu mogu biti organizirane za samo neku određenu svrhu ili onom čemu mi težimo, za višestruku upotrebu i za pojedinca i za širu publiku. Ana, oprosti, mislim da si mutana pa te više ne čujemo. Aha, jel me sad čujete dobro? Sad te čujemo, da. Aha, dobro. Ok, a sad ne znam šta ste propustili. Da li ste me čuli, da li ste čuli moj uvod ili bi morala na brzinu ponoviti?
Ako možeš na kraju samo taj uvod na brzinu ponoviti, jer mislim da smo baš u ključnom trenutku izgubili zvuk. Aha, dobro, dobro. Idemo opet na ovaj. Idemo na šeranje. Da li me sad čujete fino? Čujemo, super je. Aha, dobro. Evo, znači na brzinu ću samo reći, znači da sam upravo zahvaljujući Nenadu Gatinu i njegovom fotoarhivu koji je došao u Institut za povijest umjetnosti zahvaljujući obitelji 2016. godine. Dakle, cijela ta njegova osobna ostavština je pohranjena u Institutu za povijest umjetnosti i ona objedinjuje zbirku od oko 23.000 crno-bijelih fotografskih negativa, od kojih je oko 400 posvećenih Dioklecijanovoj palači, ali također i fotoalbume, fascikle, registratore s autorskim tekstovima, fotografskim printevima, kontaktima, povećanjima nastalim u drugoj polovici 20. stoljeća. I evo, upravo tako bogata arhiva koja sadrži puno više od samih fotografija, a koju je naša dokumentaristica u institutu Irena Šimić stvarno sa svojim suradnicima fantastično uredila i u kojoj ništa nije držala suvišnim, nego je svakoj najmanjoj bilješci dala važnost i uvrstila je u arhiv. U biti nam je omogućilo da cijelom tom arhivu pristupimo kao kolekciji mnogo veće od same kolekcije fotografija. Dakle, da cijelu tu prateću dokumentaciju vrednujemo iznad činjeničnog sadržaja slika koji je općenito bio u nekim tradicionalnim fotoarhivima iznad svih drugih značajskih elemenata. Naravno da je svaka fotografija inherentno proizvod jednog povijesnog trenutka i kulturnog konteksta, a da su arhivi fotografija po bazičnoj definiciji jedne zbirke koju je stvorio ili okupio pojedinac ili institucija. Važno je napomenuti ovim početnim premisama samo, jer nam je to naravno bitno i za Gatinov arhiv, da u 21. stoljeću arhiva fotografija može biti analogna, digitalna ili oboje. Taj trenutak kad mi analognu arhivu paralelno pretvaramo u digitalni medij, to je jedan izuzetno zahtjevan i važan moment kojeg ćemo se isto ovdje dotaknuti. Naravno, fotografije u arhivu mogu biti organizirane za isključivo određenu svrhu ili za višestruku uporabu, odnosno za pojedinca ili širu publiku, a nama je nekako od početka bio cilj da arhiv Nenada Gatina bude otvoren za što šire istraživačke svrhe i da u njemu jednako vrednujemo, odnosno da njegove fotografije vrednujemo i kao kreativni i kao dokumentarni zapis. Jasno da svaka organizacija, koliko god se mi trudili da budemo objektivni, da svaka organizacija nekog arhiva podliježe određenim subjektivnim preferencama, na kraju krajeva i same institucije koja arhiv čuva, ima neki svoj fokus gdje je logično da fotoarhiv na taj način klasificira i slaže. Međutim, ono što bi voljeli u arhivu Nenada Gatina omogućiti da uz neke naše naglaske naravno se otvara prostor i za druge istraživačke teme koje za sada još nisu u našem fokusu. Dakle, ovo je sad jedan mali, samo evo za početak, ono što je fotoarhiv dugo bio, dakle, jedan ključni alat za istraživanje u humanističkim znanostima, razvojem digitalne tehnologije postaje mnogo više. Prvi fotoarhiv s kojim sam se susrela bio je fotoarhiv Gertrude Bell, dakle, jedne vrlo neobične i zapravo kontroverzne arheologinje, kontroverzne u smislu toga što je naravno ne u smislu svog arheološkog istraživačkog rada, već u smislu svoje političke uloge
Za one koji možda ne znaju, Gertrud Bell je, dakle ona je rođena 1868. godine, umrla je 1926. Ona je bila engleska arheologinja, putnica, spisateljica, ali je bila silom prilika u Prvom svjetskom ratu kao izvanredan poznavatelj Bliskog istoka i špijunka. I u biti odigrala glavnu ulogu u uspostavljanju moderne države Irak. Međutim, ono što je nama važno je da, znači, Gertrud Bell ne povezujemo samo, priča o njoj je prekrasna i kompleksna i mi ćemo je ovdje dotaknuti, vidjeti koliko nam je zapravo taj arhiv dao znanja o njoj. Međutim, evo što povezuje Gertrud Bell, jedan od njenih najpoznatijih prikaza, Gertrud Bell ispred svog šatora u Babilonu, dakle jedna žena, arheolog koja odlazi na Bliski istok, nauči tečno arapski, perzijski, naravno to je bio i razlog zbog kojeg je bila kasnije u tim angažirana u tim političkim, odnosno špijunskim ulogama. Međutim, evo jedna takva avanturistkinja, te 1910. upravo te godine kad Ciril Metod Iveković fotografira ovaj peristil i Gertrud Bell fotografira ovu sliku. U trenutku kad se odvijao projekt instituta Dalmacija kao odredište Europskog Grand Toura pred nekoliko godina, moja draga kolegica Iva Rajić-Stojanović i ja smo zajedno uronile u arhivu Gertrud Bell i bile naravno oduševljene uopće sa činjenicom da je ona 1910. To je zaista bila jedna onako tek usput spomenuta činjenica, da je ona bila u aprilu, odnosno u 4. mjesecu 1910. u Dalmaciji, da je obišla i Split, i Zadar, i Šibenik, i Salonu, da se družila sa Don Franom Bulićem, sa Georgom Nimanom, sa dakle svim tim najvažnijim protagonistima, Dvoržakom, svim najvažnijim protagonistima onodobne zaštite spomenika, koji su se u tom trenutku našli u Splitu. I njene fotografije su dio, dakle, jedne puno veće arhive, koja su u međuvremenu od Ivinog i mog prvog istraživanja do nekoliko godina kasnije, taj njena online prikaz je jako napredovao. Inače, ta arhiva je zaštićena kao UNESCO-va baština, najviše zbog toga što je velik dio fotografija Gertrud Bell se odnosi na prostor Iraka, nažalost zbog stalnih tih napetosti i ratnih sukoba, određen broj spomenika više ne postoji, jedini svjedoci njihovog izgleda su fotografije Gertrud Bell. Međutim, je s vremenom stvarno ta online arhiva sjajno evoluirala i ona ima rubrike koje sad vidite, znači dostupne su sve fotografije, svi dnevnici, sva pisma i ono što se pokazalo najvažnijim, sve te personalije Gertrud Bell, znači iz te njene velike ostavštine, što je njena sestra poklonila University of Newcastle, i sa kolegicom, povjesničarkom književnosti Katrinom O'Loughlin, koja se bavila dnevnicima i pismima Gertrud Bell. Evo, zajedno smo zapravo objavile jedan tekst koji me ponukao u biti da detaljno proučim ovu arhivu i da je negdje imam u glavi danas kada razmišljam zajedno s Irenom i cijelim našim društvom o Gatinu. Dakle, ovo je samo da vidimo da taj cijeli arhiv ima naravno jedan svoj uvod, da je polinkan na na velik broj drugih priča što o politici, što o životu Gertrud Bell, da ima fantastičnu mogućnost pretraživanja i naravno da pruža materijal koji je mnogo više od materijala potrebnog jednom arheologu, za nekog ko se bavi uopće kulturama
kulturama Bliskog istoka, ko se bavi etnologijom, dakle cijelim nizom. Moja kolegica isto tako koja se bavi poviješću odijevanja nalaze ovaj arhiv izuzetno važnim. Naravno, Gertrud Bell ima i božanstvene pejzaže, dakle jedan cijeli niz fotografija koje nisu izravno vezane uz spomenike, ali koji su beskrajno važna svjedočanstva o Iraku početkom 20. stoljeća. Međutim, naravno ima i tu sasvim drugu vrstu fotografija. Ovo je fotografija koja u biti pokazuje, kao naravno zbog hollywoodskog filma, Svima je Lawrence od Arabije, neki glavni lik događanja u to doba na Bliskom istoku i kao glavni protagonist uz Churchilla konferencije u Kairu, međutim i po samoj slici uz Churchilla je ovdje Gertrude Bell. Pokazuje se da je ona i cijela, naravno iz pisama je jasno da je njena uloga u biti bila puno intenzivnija i važnija od uloge Lorenza od Arabije, da je u biti ona bila ta koja je tu nesretnu granicu najvećim dijelom i formirala. Ovo je Lorenz od Arabije, i Gertrud sa cigaretom. Dakle, fotografija koja jako puno pokazuje o njihovom odnosu. Ovo su svi ti prekrasni personalni albumi, puni slika i njenih odnosa sa književnicama tog doba, sa stvarno svim mogućim protagonistima. Njeni portreti koji nam govore naravno jako mnogo o njoj. Jedan od mojih najdražih njenih portreta, ali i portret u kojem ona fotografira svoju prijateljicu, dakle jedna potpuno drugačija romantična Gertrud od ove snažne žene koja u biti kroji novu kartu Bliskog istoka nakon raspada Osmanskog carstva. Samo da vam ja kažem šta je ovo, s obzirom da je ta arhiva bila tako, da je ta arhiva tako značajna i plodna, Tilda Swinton, glumica, je zajedno sa Sabinom Kranzebull i Cevom Olbaum napravila 2017. jedan dokumentarni film o Gertrud, koji naravno je daleko od neke romantične hollywoodske priče, koji je baziran na njenim pismima koje ona piše obitelji iz Bagdada. I samo evo da vidite kako u biti, ovo će biti jedna kratka minuta, ali samo da vidite isječak iz filma u biti kako je taj arhiv inspirirao i dokumentarni film.
Da li se čujemo i dalje? Čujemo se, da. Super. Evo, naravno kad sam slagala ovu prezentaciju nisam znala da će to biti baš na današnji mislim da će danas dan biti ovakav da se vuku neke paralele koje uopće nisam očekivala, ali svakako evo taj trenutak kad arhiv postaje toliko moćan da postaje u uvodu stvarno jedan tako sugestivan film je meni dao jednu dodatno uzbuđenje za rad na arhivu Gatina. Još samo malo o Gertrude Bell, da naravno ona dolazi u Split zato jer traži komparativni materijal za svoje mezopotamske palače, tako da naravno Iveković ima potpuno drugačiji motiv nego ona. Ivekovićev motiv je da prikaže spomenik, dok je motiv Bell da zapravo uspoređuje elemente Dioklecijanove palače sa svojim drugim istraživanjima i naravno nama arhiv pruža u biti mogućnost, taj digitalizirani arhiv pruža niz mogućnosti komparacije i zapravo shvaćanje što to radi Gertrude Bell, zašto dolazi u Split, što traži i na kraju ono što je naravno izuzetno interesantno da ona u biti u Dioklecijanovoj palači, ali i općenito u cijelom njenom doživljaju Splita, ona ne traži i ne prepoznaje zapad, nego traži i nalazi utjecaj istoka. Dakle, kao što sam rekla na početku, proces arhiviranja nije neutralna djelatnost i Costanza Carafa, voditeljica drugog fotoarhiva koji je, odnosno cijele fototeke, koja je za mene naročito bitna, naziva fotoarhiv ekosustavom koji oblikuje interakcije unutar njega. U kontekstu fotoarhiva ekosustav se u biti baš odnosi na te, kako bi rekla, aktivne i složene interne sustave koji su subordinirani tom nekom osnovnom sadržaju arhiva i oni povezuju razne, povezuju uz sam fotomaterijal i datoteke vezane uz razne istraživanja, ali i inventare, kartice kataloga i tako dalje. Znači, cijelo to jedno institucionalno okruženje koje postaje dio tog ekosustava uz cijeli istraživački svemir. Tako da evo fototeka Kunsthistorisches instituta u Firenci, to je naravno specijalizirana fototeka za povijesno umjetnička istraživanja i svi istraživači koji rade u toj fototeci imaju uz naravno fantastično bavljenje i poznavanje fotografija, bave se nekom važnom povijesno umjetničkom temom. Među ovim katalozima je jako puno Dalmacije i cijeli taj stvarno fantastičan analogni arhiv se danas paralelno digitalizira, ali na jedan vrlo sofisticirani način. I evo, ja sam zahvaljujući projektu Ekspozicija imala priliku otići tamo i vidjeti kako izgleda taj postupak, tako da mogu evo tu metodologiju nekako približiti nama, iako je naša u institutu stvarno dokumentaristička služba i cijeli pristup na jednom tako sofisticiranom i visokom nivou, da sam u biti bila sretna vidjeti da ta razlika je stvarno više u nekim ovako financijskim mogućnostima i nekim vrlo profiljenim detaljima, ali u biti da mi skrbimo za naše institutske arhive stvarno, evo, da ne zaostajemo za zaista najboljima. Međutim, cijela ta naravno struktura online, te digitalne fototeke je nešto što je zapravo primjer prema kojem možemo težiti. Ovo sada evo pokazujem samo koliko imaju stvarno fantastično Trogir, Split dokumentiran divno i ono što je jako važno, što postoji mogućnost povezivanja između njihovog arhiva i naravno jednom u budućnosti našeg arhiva Gatina posvećenog Dioklecijanovoj palači u njihovoj sekciji koja se bavi tim spomenikom. I još evo jedna stvar koja je jako bitna, a vezana je opet
uz naš arhiv Gatina, a to je ta pažnja koja se u Kunsthistorische institutu posvećuje fotografiji, odnosno printu u ovom slučaju, kao objektu. Dakle, nečem što ima svoju poleđinu, što ima svoje oznakice rukom, oni imaju cijeli sustav, svaka točkica nešto znači, dakle cijelu tu jednu internu komunikaciju koja ne prestaje biti analogna, iako naravno arhivi prelaze u taj digitalizirani svijet. I sad se evo vraćamo na znači motive, naravno njihova istraživačka djelatnost je ogromna i to su sve skupa bili neki poticaji da u biti i Gatinov arhiv probamo evo nekako sagledati da ne bude manje od arhiva jedne Firence i arhiva jedne Gertrud Bell, naravno u drugom kontekstu, jer evo dok ovako 1910. kolonadu Peristila fotografira Gertrud sa apsolutno jasnim fokusom na kapitel. Jedan drugi pogled na isti motiv daje Gatin i tu već vidimo da je cilj jedna potpuno mnogo složenija kompozicija i da naravno se radi o autoru kod kojeg je kreativnost unutar same fotografije jednako bitna koliko i motiv. Evo, na početku sam već rekla uvod, pa ga neću ponavljati, o arhivi Nenada Gatina. Ovo su fotografije koje sam dobila od Irene Šimić, koje pokazuju biti stanje u kojem su dijelovi arhiva došli kod nas i naravno cijeli taj postupak u kojem je zajedno sa suradnicima Irena to dovela u jedno stvarno stanje, potpuno zavidno, u kojem mi danas imamo jedno potpuno spokojno istraživanje i zapravo uživamo u jednom uređivanju i organizaciji materijala. Ja sam koncentrirana samo na tih 400-tinjak slajdova koji su posvećeni Dioklecijanovoj palači. I naravno ono što je bilo bitno, to su uglavnom slike koje su iskorištene za fotomonografiju u kojoj su tekst napisali Tomislav Jerko Marasović, a naravno fotografije Nenad Gatin. I to je u biti ključni proizvod cijelog tog njegovog istraživanja, fotoistraživanja, odnosno fotoportreta Dioklecijanove palače. I naravno prvo pitanje koje se nametnulo je koji je to trenutak, u kojem je to trenutku se nalazi Dioklecijanova palača sredinom 20. stoljeća, kada Gatin dolazi i radi taj svoj portret. I iz toga naravno proizlazi prva tema, a to je Gatin i arheološka, odnosno konzervatorska istraživanja Dioklecijanove palače, jer Gatin nastupa 60. godina, a 50. znamo da su nastupila ta ogromna jugoslavensko-američka istraživanja Dioklecijanove palače, gdje je ona većim dijelom dobila u biti izgled kakvog danas ima. Da se ovako podsjetimo kako je prije Gatina, prije njegovog portretiranja palače, tek na nekoliko primjera da se podsjetimo kako je palača prije izgledala. Idemo na pogled unatrag, ne bez razloga, na Roberta Adama, jer će se vidjeti koliko je on važan za Gatinov pristup i metodologiju bio. Dakle, Robert Adam, britanski, odnosno škotski arhitekt, koji sredinom 18. stoljeća radi prvu i jednu od zaista najljepših knjiga 18. stoljeća, ali prvu knjigu ekstenzivnu, ozbiljnu, posvećenu Dioklecijanovoj palači sa nizom prikaza od veduta do detalja. Ovdje prikazujemo vestibul, da ne zaboravimo da vestibul nije uvijek izgledao kao danas. Ovo je pogled na vestibul Dioklecijanove palače prije početka radova, 56. godine, dakle pogled iz zraka, gdje se vidi da on nije imao ovaj ravni pod, kakvog naravno Gatin fotografira, i tu postaje u biti jasno da Gatin, dakle sa tim čistim slikama, bez ljudi, dominira spomenik. U biti Gatin zajedno sa glavnim istraživačima i konzervatorima Dioklecijanove palače u to doba, Jerkom i Tomislavom Marasovićem, u biti radi jedan spomenik toj antičkoj građevini, odnosno tom izgledu koji ona dobiva nakon svih tih istraživanja. To je bio njegov fokus, jer evo recimo kad pogledamo Peristil, kako je izgledao prije istraživanja,
ko god poznaje peristil odmah će uočiti da ovaj nivo poda nije na kotina kako je danas, da nema spoja sa supstrukcijama. Ovo je znači crtež tog peristila. Ovo su sad neke fotografije sa istražnih radova koji se dešavaju. Ovo je pronalazak tih izvornih stuba, izvorne kote i naravno Gatin fotografira to završno stanje. Dakle, Gatin fotografira kada je uvjetno rečeno sve gotovo. Kada su istraživanja gotova, imamo novu sliku prostora i on tu novu sliku prostora u fotomonografiji pokazuje. Evo, to je još jedan primjer. Naravno, podrumi su istraženi, odnosno danas nisu sasvim, ali dovoljno istraženi da se mogu prezentirati. On radi te božanstvene kompozicije. Međutim, ono što je intrigantno i zašto nam je bitan Adam, to je metodologija koju Gatin kao student povijesti umjetnosti uvodi u svoje formiranje portreta Dioklecijanove palače. Kad pogledamo cijeli zbir Gatinovih slika, jasno je da je postojala jedna filozofija koja je njega vodila da fotografira, baš da napravi strategiju. Mislim, to je jedan vrlo složen spomenik, negdje je važniji detalj, negdje je cjelina. Pitamo se kako je Gatin organizirao tako briljantnu fotomonografiju da je mi listajući zapravo na kraju dobijemo sliku o jednom cjelokupnom spomeniku. I tu nam pomaže ta Gatinova ostavština, dakle taj prateći materijal koji prati te fotografije koje su u biti u fokusu arhive. A tu su nam najkorisniji bili Gatinovi kontakti, gdje vidimo da Gatin zapravo vrlo detaljno proučava tlocrte kroz povijest, idealne rekonstrukcije Dioklecijanove palače. Dakle, on istražuje poglede na prostor kroz vrijeme, na taj prostor u drugim medijima. Evo, ovo je čak što se Palladiju pripisuje tlocrt. Međutim, ono što je istaknuto na kopijama, to je split iz Adama. Dakle, Robert Adam sa tom svojom zaista cjelovitom knjigom koja je jako dugo, Adam je 1757. bio u Splitu, a njegova je knjiga o palači objavljena u Londonu 1764. Taj proces, znači proizvodnje grafika za knjigu i cijele te arhitekture knjige je bio vrlo dug i naravno Gatin kao pravi istraživač uči iz prošlosti, studiozno, jedno ozbiljno istraživanje provodi, dakle ne samo vidjet će se Adama najviše, ali nekih drugih ključnih osoba koje su umjetnika koji su bilježili stanje Dioklecijanove palače, a među njima se ističe Louis François Cassas, kojeg Gatin također, ovo su iz Gatinove ostavštine, dakle fotografije tih grafika od tih važnih istraživača palače 18. stoljeća. I sad kad gledamo dakle i poglede odnosno kuteve od kuda Gatin fotografira određene dijelove palače, vidimo da se zapravo poklapaju sa Adamovim crtežima. Ovo je točno iz Gatinove arhive i ovo je crtež Roberta Adama i ovo je onda njegova fotografija. Inače, kolega moj Angelo Lorenzi, povjesničar umjetnosti iz Milana, koji je doktorirao na Dioklecijanovoj palači, je u biti uočio da je Gatin slijedio Adama i uzeo je to, ali njemu je naravno u fokusu bio Robert Adam i on je tu u biti uzeo Roberta Adama kao osobu koja je formirala pogled svim budućim istraživačima na taj prostor. Međutim, nama je uvid u Gatinovu arhivu pokazao da je to što je Lorenzi gotovo intuitivno vidio na nekoliko primjera, da je zapravo nije nimalo slučajnost, nego jedna vrlo promišljena metodološki istraživački proces. Ovo su sad, nećemo sad se previše zadržavati, ali ćemo samo ovako vidjeti u nekim ključnim primjerima. Znači da Gatin ne samo da
uzima za referencu Adamove poglede, nego on kadrira Adamove vedute kadrira i onda radi fotografije samo tih isječaka, sve vrlo kompozicijski pažljivo. Evo, na primjer, kad bira kut za fotografiranje Jupiterovog hrama, isto tako uzima za primjer Adamov Jupiterov hram i radi svoju fotografiju. Na ovu fotografiju ćemo se vratiti zbog jednog drugog detalja, to je ova bakica u lijevom donjem uglu slike. Evo, opet je na dijelu kadriranje kod pogleda na zapadni ulaz, odnosno željezna vrata, dakle zapadni zid palače, isto tako i na južni. Evo, možemo vidjeti da Gatin, dakle, bira kadrove kao i Adam. Evo, ovdje se vraćamo sad. Molim? Aha. Jel se dobro čujemo? Jel se čujemo negdje? Čujemo Čujemo se, molim samo da svi, ako mogu, gospodin Branko, ako možete samo utišati zvuk, hvala. Hvala, super. Ana, oprosti, opet te ne čujemo, izgubili smo zvuk. Jel se sad čujemo? Sad te super čujemo. Odlično. Evo, samo da se vratimo onda na prezentaciju. Da li vidimo ekran dobro? Je, super. Hvala. Evo, isto tako kao što imamo i te paralele, dakle dominantne paralele između Adama i Gatina, Gatin se povremeno referira i na Louis-François Cassasa, drugog isto važnog autora, i evo preuzima i neke njegove poglede, odnosno motive. Dakle, vrlo, vrlo studiozno on gradi svoj jezik, ali temeljeći tu strukturu u jednom kontinuitetu bilježenja, tog vizualnog bilježenja Dioklecijanove palače. Evo, isto možemo vidjeti i na sjevernom zidu, ovo je Cassasov sjeverni zid i kut koji bira Gatin. Međutim, taj sustav crteža u Adamovoj knjizi, naslov pun je Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalato in Dalmatia, dakle cijeli taj sustav crteža u Adamovoj knjizi je apsolutno usporediv od tih veduta do detalja, apsolutno usporediv sa Adamovim, sa Gatinovom kolekcijom. I u biti jedno od tih naših istraživanja je, uvjetno rečeno, traženje parova, odnosno to metodološko formiranje svih tih poklapanja koja postoje između Adama i Gatina, što nam naravno pokazuje jedan kontinuitet ne samo promišljanja i gledanja tog spomenika, nego naravno i mogućnost usporedbe promjena koje su se u međuvremenu dogodile. Međutim, ono što se na prvi pogled čini da je Gatinova fotomonografija, odnosno da je Gatinov pristup palači lišen, s obzirom da je toliko koncentriran na prikaz antičkog spomenika, na njegovu monumentalnost i čistoću, i taj nedostatak ljudi u fotomonografiji zapravo pokazuje da Gatinov cjelokupni opus itekako ima zabilježen život u palači, odnosno da nije lišen
tog svjedočanstva genius loci, odnosno duha mjesta kojeg on također prenosi u svojim slikama. Dakle, ovo bi recimo bila jedna ovako tipična, ta besprijekorna Gatinova fotografija Dioklecijanove palače. Ovo sam stavila jer to smo Irena Šimić i ja umrlo od smijeha kad smo vidjeli da uz ovu fotografiju Gatin ima napomenu obrisati bakicu, tako da fotografija bude što čišća, da nigdje nema nikog, da dominira spomenik. O njegovom brisanju svjedoče izravno fotografije u kojima se vidi da retušira čak i rublje, za recimo razliku od Toše Dapca i njegovih fotografija Dioklecijanove palače koje on radi 10 godina ranije. Vidimo ovdje još u pozadini ovu kuću Aglić, na kojoj kasnije će doći ova prekrasna moderna kuća Nevena Šegvića, dakle još je vidimo u ruševini. Međutim, Split Toše Dapca je pun ljudi, pun je tog duha mjesta, svjedok života na otvorenom. Evo, ovo je isto jedna od Dapca, ta fotografija koja pokazuje u biti život u toj velikoj kući Dioklecijanovoj palači gdje ljudi kroz ta velika vrata ulaze u grad i zapravo taj neki moment koji je meni toliko prekrasan u palači, taj odnos da ne znamo da li smo u gradu ili u kući, odnosno da smo zaista trenutkom kad ulazimo kroz njena vrata u jednoj kući koja pripada svim građanima i došljacima u Split. Međutim, ovo je Gatin. I Gatin, ovo je druga strana tih srebrnih vrata. Dakle, nisu baš sve Gatinove fotografije tako samo sa palačom u prvom planu, pa čak i kad pogledam ovu čistu, tu je majka s djetetom, tu je jedan mali golubić, odnosno imamo drugu gdje s jedne strane ide jedan stari gospodin drži ovo ulje u ruci, drugi ide s aktovkom, golubići su na podu, svaka osoba koja silazi nosi neku ikonografiju koja u biti itekako govori o ljudima koji žive u tom gradu, antičkom spomeniku. Pa kad pogledamo i kad fotografije Gatinove koje su izrezane, ali kad vidimo cijelu bez izraza, vidimo zapravo da itekako je taj duh mjesta i život na fotografijama prisutan, da nisu sve slike podruma samo podrumi očišćeni, nego da su to slike koje pokazuju istraživački karakter, odnosno istraživanje, da ima i ovakvih fotografija gdje zapravo vidimo život u Dekumanusu, u toj ulici u kojoj u ovoj jednoj fotografiji zaista imamo sva moguća vremena, imamo antiku, imamo srednji vijek, imamo barok, imamo 19. stoljeće, 20. Dakle, jedan pogled koji obuhvaća jedan ogroman vremenski spektar. Evo isto tako pogled kroz ta željezna vrata. Osim toga, karakter zidova je kod Gatina itekako prisutan. Recimo kad samo pogledamo ovdje južni zid, ova fotografija koja toliko zorno pokazuje cijelu tu slojevitost slojeva od samog antičkog zida, od ovih Bezićevih neorenesansnih prozora, od ovih Kellerovih kućica koje su dale život cijelom tom zidu i cijeloj toj rivi 1920. godina. Karakter sjevernog zida koji je uvijek bio taj arheološki artefakt, ali evo recimo imamo i karakter tog istočnog zida kojeg danas možemo nakon dugog vremena napokon opet vidjeti oslobođenog od cijele te nakupine štandova koja je prerasla samu sebe, ali vidimo ono što je važna karakteristika tog zida, a to je da to nije zatvoreni zid kao što je sjeverni, da je to jedan zid koji penetrira, u kojeg se ulazi i izlazi, znači jedan zid koji itekako ima aktivne obe strane, što je mislim jedna vrlo važna misao
za neku budućnost cijelog tog prostora. Znači ta ideja o tome i ta svijest o tome da zapravo svaki zid Dioklecijanove palače ima poseban karakter, a da zapravo učenje o tome i znanje o tome imamo između ostalog, naravno ono je vrlo kompleksno, ali između ostalog imamo i kod Gatina. I još jedna linija istraživačka koju nam pruža Gatinov arhiv, to je taj neopipljivi arhitektonski materijal, odnosno svjetlo. Ovo je Dabac i njegova fotografija pod naslovom Igra iz, mislim, 1956. Svakako se radi o 50-ima, gdje zapravo pokazuje koliko svjetlo i sjena utječu na formiranje prostora, ne ništa manje nego materijalna, fizička forma, posebno u tom vremenu prije upotrebe električne energije, a Gatin nam to pokazuje još i više. I evo sad opet u jednom grupnom radu moram reći da u knjizi Hipermapiranje Dioklecijanove palače, koja uskoro izlazi, jedan esej piše Damir Gamulin, koji upravo prepoznaje taj moment da u dokumentima o zaštiti baštine u biti postoji vrlo jaka posvećenost očuvanju materijalnog u arhitekturi, ali se nedovoljno mari za očuvanje svjetla i sjene, tih znači zaista ključnih nedodirljivih materijala u povijesnoj arhitekturi, koji su u biti utjecali zapravo na formiranje tog fizičkog itekako. I da ne samo da naravno nam fotomaterijal pruža strašno bitan repertoar za učenje o tome što je prirodna sjena i kako u biti prostor kasne antike shvaća i prima svjetlo i sjenu, nego nam u biti daje jedan jako dragocjeni resurs za u biti i osvjetljenje takvih prostora, da se ne kompromitira ta njihova neka izvorno zamišljena uloga u prostoru, ali naravno daje neki impuls za razmišljanje kako danas projektirati prirodnim svjetlom. Živimo u vremenu svjetlosnog zagađenja i kako da se ponašamo, a da ne izbrišemo prirodnu sjenu. I sad, naravno, Gatinove svjetla i sjene su cijeli jedan mali svemir za sebe. Naravno, u tom smislu, kao što će se i pokazati, jedan od bitnih dijelova našeg razmišljanja o uređenju tog arhiva će biti i tagiranje, jer je to danas jedan biti gotovo ključnih elemenata za formiranje baza znanja u tom virtualnom svijetu, kojem naravno digitaliziranom, u kojem velikim dijelom se krećemo. I sad, ako postavimo pitanje kakav je to ekosustav Gatinov arhiv, odnosno kakav ekosustav Karafinim riječima želimo napraviti, naravno kao jedan institut za povijest umjetnosti koji se primarno bavi povijesti umjetnosti i primarno ga gleda kao povijesno-umjetnički alat, mi želimo ipak da on ima i taj jedan interdisciplinarni pogled, znači da je otvoren prema drugim disciplinama, a naravno prije svega toj naročito srodnoj konzervaciji, ali i naravno urbanističkim studijama, odnosno tom očuvanju duha mjesta, za koje su fotografije jednako važan alat kao i neki drugi uvidi u prošlost. I taj naš arhiv na kraju bi bio organiziran u format koji omogućuje znači povezivanje georeferenciranih informacija iz intermedijalnog arhiva grada. Na tome se već je Irena sa suradnicima u biti na toj cijeloj georeferenciranosti svih cjelokupnog arhiva Gatinovog posvećenoj Dioklecijanovoj palači radi. Zatim povezivanje sa semantičkom mrežom. Dakle, to je jednostavno to tagiranje fotografija na način da budu prepoznatljive za razna interdisciplinarna istraživanja.
Dalje nam je cilj uspostava odnosa digitalnog i analognog arhiva i tu nam je taj Kunsthistorische Institut jedan stvarno pouzdan uzor jer je njihov način digitalizacije analognog arhiva nešto u biti čemu evo i sami težimo. Naravno, nećemo zaboraviti da radimo arhiv i za široku publiku, dakle htjeli bi da on bude format koji omogućuje vizualni užitak iz čistog promatranja grada očima prošlosti, dakle svih tih uzora kojima se Gatin bavio, Gatina kao jednog središnjeg, kao jedno središnji pogled na Dioklecijanovu palaču i naravno odnosa prema sadašnjosti i kontinuitet prikaza prostora Dioklecijanove palače koji naravno mora omogućiti jednostavno dodavanje novih vizualnih materijala, jer kako sam evo na početku rekla, koliko god mi istraživali i trudili se biti objektivni, uvijek je uređenje i organizacija arhiva subjektivan čin. Bitno je da je baza točna, da je baza uvjerljiva, da je baza izvrsno napravljena, a daljnje interpretacije su nešto što se evo stalno nadograđuje i mijenja, ali naravno evo jednostavno dodaje i ono što je ključno na kraju za evo ovo moje recimo taj neki kako bi rekla subjektivni pogled, odnosno meni subjektivno, a to je da se digitalni fotoarhiv može razviti u platformu za razmatranje pitanja o očuvanju duha mjesta, jer danas su svi ti naši nježni gradovi, ne samo Dioklecijanova palača, nego i mnoge i drugi gradovi, jezgre koje je fotografirao Gatin, ali i drugi naši važni fotografi sredinom 20. stoljeća, znači prije tog cijele navale masovnog turizma, prije svih tih mogućih zagađenja u kojima danas živimo. To su zaista svjedoci jednog vremena koje je takvo da evo ne pokazuje samo čuvanje te materijalne dimenzije, nego i čuvanje duha mjesta i na neki način su svjedoci onoga čemu bi, vjerujem, svi trebali težiti. Eto, sad da samo probam se vratiti na ovaj. Jesam nazad? Jesi, hvala ti Ana. Evo reakcije vidimo od publike. Hvala ti puno. Pretpostavljam da postoje, da će biti puno pitanja. Tu su s nama brojni ljudi koji se bave i fotografijama, dakako i fotografskim arhivima. Meni je jako drago bilo kad si zapravo istaknulo tu sjajnu suradnju sa Irenom Šimić, koja čini mi se da je s nama, jer svima nama koji tražimo neke fotografije, bilo da se radi o nekim dokumentarnim fotografijama ili nas zanimaju neka šira pitanja, Irena uvijek adresa koje se obraćamo i onda uvijek kad nam da informaciju, nikad nam ne da samo informaciju o tome ima li nešto ili nema, nego nam otvori neke druga pitanja. Tako da mi je to baš bilo ovako u tom izlaganju. Mogu sam se povezati jer sam imao jedan sličnu situaciju. Možda da kako kogod želi postaviti pitanje, slobodno neka digne ruku. Ja imam na početku možda jedno pitanje koje mi se činilo dosta ovako zeznuti, da tako kažem, ovaj zadatak. A to je, pretpostavljam da je katalogizacija te građe jedno istraživanje samo za sebe. I nekako me ovako zanima što mislite da će vam biti najveći problem u toj katalogizaciji? Jer znam da radite sa tagiranjem, sa tagovima, jer i sam odabir tagova je već jedan onako dosta kompliciran zadatak. Pa me zanimalo ako nam možeš komentirati malo kako to radite. Samo ne čujemo te, Ana, ako možeš samo... Hvala puno, Matko, to je super pitanje jer je cijela ta ontologija naravno mislim postaje neka ključna riječ u ovakvim pitanjima. Što se tiče samog georeferenciranja, to je Irena i njen mladi suradnik Filip Cartello, koji je isto uključen u rad od početka s nama i mi smo stvarno tu jedan, rekla bi onako,
vrlo harmoničan tim, on je zapravo već cjelokupni arhiv koji se tiče Dioklecijanove palače Gatinov georeferencirao. Međutim, što se tiče samog tagiranja, to će biti jedna priča za sebe u kojoj bi se, s obzirom da na jednom drugom projektu surađujemo sa kolegama sa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, tu bi se konzultirali s njima, ali i sa evo to mislim to smo doduše ja vjerujem da neće biti problem, to je ovako naša ideja, ali nismo još realizirali, ali bi se vrlo rado u tom smislu povezali sa kolegom Goranom Zlodijem sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, tako da probamo stvarno ući u cijelu tu priču sa što više kvalitetnih suradnika koji se takvim temama već bave. Ali međutim, kako si spomenuo Irenu, koja je stvarno u tome, evo, svaki moj kontakt sa nekim arhivom vani pokazuje samo koliko smo sretni da imamo tako vrhunsku dokumentaristicu, a evo ona se javlja. Ja bi molila Irenu da ona još sa svojom... Super mi je predavanje, super mi je da se svakim našim raspravom i razgovorom dodaš još neku novu dimenziju, neko pitanje, podpitanje, otvoriš prostor za razmišljanje i tako. Ali evo, konkretno samo da kažem na ovo pitanje tagiranja, georeferenciranja, znači nema tu puno, kako bi rekla, skrivenih metoda. Znači svaki sken koji smo napravili u ovom za sad slučaju direktno iz originalnog negativa, opremljen je u data setu, znači u samom digitalnom negativu sa metadatom koja je izvorni opis Gatinov, znači iz njegove izvorne inventarne knjige, rukopisne, sa setom meta podataka koji su nastali u zadnjih 20-30 godina kako se arhiv slagao, i dodani su njegovi već kao uređeni, priređeni opisi koji su išli baš u knjigu. Znači to je neka baš bazična prva faza koju smo za sad napravili. Sa svakim pročišljavanjem, ajmo to tako reći, arhiva, nailazimo na nove, evo jutro smo opet našli 5-6 novih snimaka izvornih skenova koji nisu plan film koji smo do sad snimali, nego su 6 koji nisu objavljeni ili tako, jel? Tako da ta slojevitost informacija, znači svaki neki rad neposredni i proučavanje materijalnog objekta fizičkog donosi neki novi set informacija i zapravo jedan dio ulazi u bazu podataka, ajmo reći u metapodatkovnu bazu podataka, a onaj pravi nedjeljivi uz njega ulazi direktno u digitalni negativ koji se stvara digitalizacijom i mi smo zapravo baš Filip i ja uz Aninu divnu pomoć i uvijek spremno je odreagirala pred punih godinu dana na jednoj akademiji od IIIF konzorcija. Zapravo sa tako priređenim materijalom napravili smo od tih 400 tada skeniranih izbor od 6 reprezentativnih i kroz metodu zapravo te interoperabilnosti slike koja nam bi bila omogućena jer smo imali tako pripremljene digitalne negative, napravili kroz jedan open source jako lijepu priču koju smo nazvali Reading Diocletian's Palace through Nenad Gatin lenses i ta je cijela naša, kako bi rekla, na tehničko bavljenje i opremanje slike u roku od par sati, odnosno par dana nekog intenzivnog interdisciplinarnog rada nastala jedna vrlo, vrlo suvremena, lijepa priča, kako bi rekla, koja sa suvremenim alatima prenosi sve to o čem mi više satno razmišljamo, ali nekad raspravljamo i nekad se posvađamo malo i tako. Mislim, to je jednostavno jedan standard koji je, mislim, georeferenciranje za bilo kakav rad u bilo kojim smjerovima je jedan minimum koji je nekad dosta naporno isštrikati, ali tu to je takav baš minimum standarda koji se mora postići.
Evo, to je za sad moj komentar, ali ako imate pitanje. Hvala Ireni. Ima li možda netko drugi, neko pitanje, komentar, da se uključite? Evo Lana, izvoliš. Evo, pozdrav svima. Ana, hvala na izvrsnom predavanju. Baš su mi neke stvari bile jako dobre i moje ne ide, baš nemam pitanje, nego više komentar i možda isto poticaj. U početku si zapravo govorila o tim više značnostima, svemu onome što fotoarhiv nam zapravo nudi, što sve iz njega možemo na neki način izvući. Ovo kultiviranje pogleda mi je se činilo isto izuzetno zanimljivo i inspirirajuće i onda mi je palo na pamet, jednom smo vodile nekakav slični razgovor na tu temu o kreiranju znanja, ne? Jel u redu vama koji ste iz Splita i koji imate prvo taj neposredan doživljaj sa palačom i sa životom u palači, pojedinim elementima, promatrate fotografije Gatina na jedan način, dok recimo ja konkretno, koja sam palaču prije vidjela u fotografijama nego uživo, zapravo informaciju o palači dobivam preko Gatinovog pogleda. I zapravo onda ti slojevi na koji i mi učimo povijest umjetnosti, na koji tu trodimenzionalnu arhitekturu, ona se nekako spljošnjava u tu dvodimenzionalnu fotografiju i zapravo ona postaje nositelj informacija o onome što mi zovemo znanjem o arhitekturi. Tako da mi je tu izuzetno zanimljivo, pogotovo u komparaciji sa Tošom Dapcem, ali vjerojatno i sa nekim splitskim fotografom koji opet ima nekakav novi senzibilitet, čisto vidjeti, mi svi nekako živimo u svom životu, ali to učenje gledanja, promatranja arhitekture, čitanja pojedinih elemenata, kako se to lijepo vidi kroz ovaj arhiv i onda se može vidjeti koliko je naših znanja zapravo kroz taj pogled uopće strukturirano i formirano, koji dijelovi su nam možda ih cijenimo da su vrijedni i zanimljiviji, a ne neki drugi, zato što smo možda vidjeli više fotografija upravo tih dijelova, a ne nekih drugih. Pa hvala ti Lana i mislim da ovo je baš još jedna dodatna stvar koju nisam istaknula. Zašto je još dodatno meni tako lijepo i važno raditi na ovom projektu sa Irenom, koja nije iz Splita, upravo zato što neke stvari koje se meni podrazumijevaju i samorazumljive su u Ireninom pogledu na Gatinov arhiv, ja postajem svjesna u biti koliko nisu samorazumljive i odnosno koliko, a opet s druge strane koliko samim tim gledanjem i u tom uronjenosti u Gatinov arhiv, koliko su u biti i Irena i Filip zapravo postali involvirani i upoznati s Dioklecijanovom palačom, iako naravno ne žive na način kao ja. Hvala Ana. Imamo li možda još pitanja? Slobodno se uključite. Vidim da se nitko više ne javlja. Ana, imaš li možda za kraj još nešto što bi htjela podijeliti s nama, ili možda u kojem smjeru sad idete s ovim projektom za nas koje zanima nevjerojatno ova tema? Pa evo, mi svakako planiramo rad na samoj organizaciji arhiva, međutim do godine, za intenzivan rad do godine i nadamo se kako je planirano izlazak na samom početku 2024. godine, Irena i ja planiramo objavljivanje jedne monografije posvećene upravo tom novom pogledu na Gatinov pogled, tako da cijelo ovo naše istraživanje u biti će, evo, nadamo se, rezultirati, kulminirati jednom knjigom, tako da, evo, ja vjerujem da ćemo toliko napredovati u tom istraživanju, da će nas Žana pozvati još koji put da u međuvremenu, evo, do početka 24. pokažemo naš napredak i naš progres prema monografiji još koji put. Sjajno, da, veliko hvala i Žani koja nas je ponovno okupila
sa jednom jako zanimljivom temom. Ako nema daljnjih pitanja, ja bih zahvalio Ani još jednom na divnom predavanju i svima vama na prisustvovanju i lijep pozdrav. Do sljedećeg predavanja. Hvala puno. Hvala svima.